MLRS Tornado S terkuat Rusia menonaktifkan dan menghancurkan pos komando Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya dirilis di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Senin 21 November 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, sistem roket peluncuran ganda Tornado S adalah versi Smart MLRS yang sangat dimodernisasi. Peningkatan tersebut memengaruhi amunisi, komunikasi, dan kontrol. Hasilnya, para pengembang berhasil meningkatkan jarak tembak, akurasi, dan daya tembak jenis MLRS ini secara signifikan. Kemhan Rusia mengklaim serangan tepat mengenai sasaran, namun tidak dijelaskan lokasi pasti penyerangan tersebut. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Сил Украины в районе населенного пункта Веселая Херсонской области, а также 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 153 районах. Уничтожено 4 артиллерийские системы М777 производства США и более 10 украинских военнослужащих. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 6 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Великая Лепетиха Херсонской области, Ольгинка, Комсомольская и Новотроицкая Донецкой республики, а также Петухянская область и Дмитрова Запорожской области, а также 83 артиллерийских подразделения на первых позициях, живая сила и военная техника 172 районов.